So, passing kaya, man to man. Ada berita. Ada lagi lubang dia sih. Palpun tak salah. Presiden Jongka Western Riboy Dorbar bersama dengan Prasai. Lempar ke trofi Kublai pun Patharkhmah Sport Club under 15. Yang first Komkomsir Sport Club pada ketika pon sebab berkhidmat Presiden Jongka WRBSA main ayah ketika prize lagi. Yo berai ke trofi, medal, but the cash prize ka bakhatsan na yabda. Nipoy mentasya ka senior kategori, kabarai ka third place, kabara. Oh, the player they one biang tangkil na ka Umrit Sport Club. Ada kapal na sebab di barang nombri banaya kena ke prize itu. Nangtang ipon siya ka best goalkeeper. Ibayo yang kanang best goalkeeper day Westerwell nong 3 na ka Chesterwell nong 3 na ka Umrit Sport Club. Hanggang kapon na sumabang ko ay bapan dan ay ni ka prize. Nangta ninyo ay top scorer dahil ay borlang rintasyang na mostly sa bawang kaman ada kapor sa bawang kwat ya iba isman pada saudara yang kau ngasih ang ayah mereka prize. Tim nagi tim baru kebilik kai. Kabara hamne kadai ka WRBSA Sport Club. Tera kerbat ya kapten nali gino kumana ka WRBSA Sport Club warshim kadai ka best team award. Batu sebab kod di babu LNQ iba day is ketri barim jongka WRBSA ban ay kadai ka prize. Ta mlele na. Kumulong kita merintah. Tengil poin naman tayo siya ka senior team. Bara iya ka third place. Ka third bara iya ka third place kadai ka
Nong Birthem Sport Club. Saya akan kapor na suba berkot yung Vice President jongka WRBSA by Iwan man ay kini prize kan Captain yung Nong Birthem. Vice President suba. Yo banrai ka song pisa ka sana jaring ka. Hakat hakles. Nanta runners up nagi senior ka Umrit Sport Club. Badang ni kapor na sumaban kot ya Joint Secretary jong ka MFA para itu kapor General Secretary jong RBSA ban ay ka kapor. Yo banrai ka song pisa ka bakhatsan hajar ki medal lembat ka trophy. Winner of the month 2019, Umrit Sport Club. All the best for you. Bahkan sebaban kerpat yang chief guest belum jengi, belum MLA, bayin ay yang kena prize. Haki. Yo benrai kasong bisa kaba Arpo Sanajar. Lembar ka trophy bat kin medal. Nangor kabaya bala isip kita siya ka medalya. Stedlik kaban sedang la Arpo Hyundai direct. Congratulations, ngilatnya bersama ke prize. But ngawai lijin permenagalong baka Umrit Sport Club. Baka Arpo Santorik, pilsiyaw baban ni kendo iki kinongkit kam jong ka association. Haka madan ka jong pihi antaya Umrit hi haka puat Hyundai BJ Sing pilsiyaw. Umrit Sport Club, hebat! 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 So, Umrit Sport sa gandang sa katugon lottery Chris Niang tingin IT na ako Chairman Chris Niang. Bedang katam betni aku dekor. Kajin kan ka jo pisau ka ni betni. Ka ai mesti ngi ko ka association hapreng jong ka dia lenti. Dan siang. Kuda sebelum so nam ta ka di platform jempi. Ba ka jindan ka jempi aku dekor. Ka ai mesti ngi ko ka association. Ngasih wabra ka playeru ya I president Joko Western di boy, dorbar general kan lebar ruangnya, bah kejingan kat ini ke ayam sim ini pun keseng. Bah aku baru ya baru di sordar kan dan nyawa keseng, bah kejingan kat jempi, bah mengalir tu ini kertas, bah ketika kaman ketika jangan jempi, jangan nak kabor siapa kabor. Mas kabor pun aku baru sibunya ya I officer in charge jangka medical team, bedon kan lebar ni kejingan kat jempi, ke ayam sim ini bah hakju kabor kaya rabru. Mana dong kena nak jing sao. Na guberu ya kini ke atlet team. Kiba poisha du kini ke final. Kiba job bat kiba sa job. Nadu ka under 15. Nadu junior kunjo. Ba to ai ba ka jing job jempi. Kambe kan kut tang hangne. Sila ka jing job jempi. Dan ai mesti ru ya tuik kon sama jo dong thai. Banang na sikmat. Kini yo ya ka bor bat ka jing muting makat. Bakum no kini je ka sport. Nampak di dalam kam juki pakai tinggi yang berlaku sini.